صلاح الدین دمیرتاش اف کسی که نیزی سه حیوانه لگرتیگه دمینه لهر دیسا دادگه بریارا بیگناهی وی لسر دوزکی پجران حتی نه لسر صلاح الدین دمیرتاش هفسروکی گرتی هدپی 93 دوز به تهمت جور بجور لدادگاه ترکیه هاتیه تومار کرن پاش گرتناوی تنی لسر یک دوز هاتیه دادگه کرن و هشتا 92 دوز مانه که ناوری لسر دا بیتا دادگه کرن اف تهمتا کو به دمیرتاش زلقاند بون پروپاگاندا جبو پککی بو و لباجاروکی میدیات یا سر به پارزگاه ها مردین گوتارک پیشکش کربو کار به دستین ترکیه دبیجن دمیرتاش دا آخفتن خودا بانگشه جبو پککی کریه لهر دیسا پاش دادگه کرن لسر وی تهمت صلاح الدین دمیرتاش بیگناهی وی هات دیار کرن دادگاه ها میدیات یا گریدای به پارزگاه ها مردین گوتبو جبر نبونا بلگین پیویست لسر وی تهمت دمیرتاش بیگناه هاتیه ناس کرن هفدم پارزر دمیرتاش کل دادگه بر هف و گوت پاش دو رونشتنان لسر وی تهمت بیتوانی وی هات سلماندن kendi el yazısıyla kamuoyuna yansıtmamızı. Ji aliyê din we hevserokê girtî yê hedefê di hevpeyvînekê da digel Rojnameya Cumhuriyet ya Tirkiye û li zîndanê gotibû sedema girtina wî û parlamentarên hedefê ji ber van serkeftinan e ku li hilbijartinên heftê hezîran û yekê mijdara 2015 hatibû bi destveînan. Bi gotina Demirtaş, AKP baş dizanî ku hedefe rên nade bê rapirsî an ku referandum destûra Tirkiye were ser rastkirin û li ber hindê di nîviya şevê da operasyona girtina wan encam da. Da ku bişêtin rêjeya li seda pênceyê dengên welatiyan bi dest bîne û MHP jî piştewanî lê bike. Dadgehkirin û bêgunehiya Demirtaş di yek dozê da paş wê yekêtê ku çarê meha mijdara sala bihûrî hevserokên HDP صلاح الدین دمیرتاش و فیکن یکسکداغ هاتنه گرتن و حتی نه نهاتنه بردان. هفدم داواکار گشتی یه ترکیه لباجار آمد یا باکور کردستان داخواست کر 142 سالان صلاح الدین دمیرتاش ور زندانی کرن و هر وسط داخواست کر 83 سالان جزایا گرتنه بو فیکن یکسکداغ بیت برین. اوه جبلی ویتید که حتی ویگاوی به تهمتا بانگشه جبو پککی 67 سروک باجروانین باکور ولات هاتنه گرتن و دناو واندا جی احمد ترک و گلتان کشاناک جی هنه لگور آمارا نویسینگه ها راگهاندنا هدپی دما سالک و نیوان زیدتر جی 8500 جی هفسروک پارلمانتار هفسروکین باجروانی اندام و ریوبرین هدپی و دبپی جو آلی هیزن اولهیا ترکی و هاتنه گرتن.